Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, new scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingpuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban puli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, ar riu khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Working President Jaka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba pencingan NCM haka arpuetri unaitung araja pulai haba penrem jor ya ka jingja haka jela Manipur kabala penki wen ya ka ri India brokaway hadien ka jing sapriang jong kawe ka video haka ba arngot kikin thai kuki kila sya slot lingkhut bat sya penya jubor rahmat upat ba ula dawa baka sarkar pedeng kam de syu banang ap ya ka kaipot na sarkar Manipur hendrai kala ban pencari bet marmar da ka jing sinsyar president da ka ba pensyong nong rem ya ki jingja ki bla pa puthe ha ka bai de baka ni uba pencingai loong baka ni ka jingja ha ka jela Manipur ka penpa baka sarkar ha jela Manipur balai lam da ka Bharatiya Janata Party kam sim lala satya ban te rakam ya ka syong suk syong san nadu baka lakhe ka jinge kan an bat ka jinge snam ka bashir khai hapo ka ni jela hap dengki kuki bat ki meitei u lakan tho ru ba ha ka ni jingja om tang baka sarkar BJP ha Manipur kala phel Henry wat ka sarkar National Democratic Alliance sapo ka jelam jo Narendra Modi kum menteri rangba ru kala phel. Karena kalian donga kumu working president dong ka MPCC ngasto bahan pendrem jur ya kan ka jingjia ka bajiah Manipur kaba kiba pri ki hablong langkanya ki innocent people unnecessarily ya kan jadi begini kapau syai kedat baga state government kala feel ya ka law and order has jelas ndai tangka state government what ka central government NDA kala feel ya ka law and order but kani na kalian ka NDA government kan habban sintia nama kan reflect ya ka weakness yung ka India bro kibriu jongi kimlong secure mensi ha ki jaka pa kinaran juga nga pendem ikan gigitnya but ka responsibility ka di jongka government Manipur patu ka central la kata sni dang kem hadin nyopus ni tam ye ki corporate dengan snow para dei ke bara chisin ong shikentin la dei ban haka jing shisha nakaliang ka home ministry kambe issue banang up ka report ban declare president namar naturally ka ka bayu kata ada ka strong report banong bagadiga adem tamban kasi ina daw ngas gubon ng kaliang junga pendem juri kan kikiya but hakan juga por kibagum kini communal clash kalau ngibangi hapan husiar bah la kalau hakan nu ka jaka namar only small thing ka create pun kini issue ina kaliang jungi ngaso ba kini kikiya kan longru ka jing hikai yang ni hangni bangin hapan pek benia bah jadi berki minor issue gitu mi kenang bangin la ban stop in the right time kenang bagi nomi kan pas ni